145. Ajari aku Tuhan, karena peratendu, petangkas kaisi arusku lakukan. Ajari aku, oh Tuhan, erdalan arah kebenaran sebab kamkap di batangku. Tuhan tuhu erkalang ate nang dangi karina jelma singgalam janji-janjina. Ingatlah, oh Tuhan, perkuah atendu ras keleng atendu si tetap sinai-nai nari icidakandu. Ingat minaku sueras kini ulindu dengan
Sebab Tuhan bujur dengan mahuli, kalak berdosa ajarina gelah erdalan arah patutna. Teguna kalak si mata rukukur, maka ikut kena peratena. Tuhan tuhu arkalang ate nang dali karina jema, singgalang janji-janjina. Alleluia, 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 alleluia. Engkau sepaksana makareh makini rajan di bata, cerahlah janah teklaman berita si Maria. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan ras kam, jana ras dan dindu, ogen ibas Injil si badianari rikutkan Markus. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Kenca Yohanes peridikan ipenjarakan laos Yesus ku Galilea. Iberitakan na bergita si Maria sirehna ibas di batanari nina. Engkau seh paksana maka reh makin rajan di bata. Jeralah janah teklah nandangi berita si Maria. Sangat Yesus erdalan arah tepi danau Galilea, idahna dua kalak penjala nurung sanganan jala. Gelarna Simon ras Andreas. Dua anak ia sembuyak. Nina Yesus mansi dua kalak mari ikutkan aku, maka kuajari kam jadi penjala jelma. Minter itadingkan na jalana jana ikutkan Yesus. Landa usa Yesus erdalan idah naka dua kalak si ersembuyak. Eme Jakub ras Yohanes anak Zebedius. Sangan nikapkan jalana ibas perahuna. Minter idilo Yesus duana. Maka itadingkan na bapana Zebedius ras kalak upahan ibas perahuna jenari ikutkan na Yesus. Kata Tuhan, pujin man bandu oh Kristus. Menjuah-juah membantah bapa nande turang ras senina ibas minggu semal si petelukan tahun B enda. Jeralah kam ras teklah nangdangi Injil. Yohanes predikan ngoi tengkap. Maka si meretakan kini jeran ngoi penjarakan. Tapi kencanga di Yohanes predikan ene meritakan karena kejeran ije me mulgap reh si belinen asangkan ia si enggo iberitakan na jine. Yesus reh tampil ngatakan meritakan maka enggo seh paksana kini rajan di bata nggondiher.
ibabaina iyah kena kalak, gelah nam peturah perukurun si tepat cocok guna jabab kai si baru sireh enda mekap jeralah kam dengan teklah kam kempak Injil. Berita karena kini rajaan ngondeher enda mabai kita gelah negeluh tak benar jana tuhu kita jera tobat salih enda ertina ngalau kensa dengan rebahan sa geluh ta enda diri ta enda ngala dengan nuju kempak kerehen di bata ibas diri Yesus Kristus. Kini rajaan di bata lid dem serta ibas diri Yesus si ngajar, si pepalem, si pelawes ngurba gegeh si jahat. Kerinana enda mekap tanda maka di bata di tengah-tengah kegeluhan manusia. Janah kerehen kini rajaan di bata enda iberitakan Yesus kempak kalak jelma singgo semal ibas ia rukur gedang. Yesus ibegikan ije ijah-jahan Galilea nggo turah galang ije sada sektor perekonomian si baru mekap usaha ikan Danau Nari. Pasar-pasar ikan, perbinaga ikan duru-duru danau enda ngumlala rehen. Janah dumna jadi sada kuta sinterem jelmana. Janah kota si tuhu-tuhun terem. Maka nelayan-nelayan enda si erdahin nengkap ikan enda kala enda si tuhuna enda kala singgo maju ibas bisnis. Sada ibas bisnis jelma si nggo jadi usahawan si bagenda mekap si Zebedeus, Bapa Jakobus ras Johannes. Jana Simon Petrus ras Andreas ia pebisnis ikan singgom hebat. Kala enda beluh ligat cari duit. Enda mekalak jelma si jadi singikutkan Yesus. Dari perukuran nanggomena gedang labo mutu. Yesus milih ajar-ajarna jadi temanna redahin. Simon Petrus ras Andreas idilo tupung ia redahin. Ndahikan pendahinna mekap nengkap ikan. Tapi ije mari mina Yesus mis tading kena pendahinna guna ngikutkan Yesus. Bagi kape Jakobus ras Johannes mis tading kena kerina perahu bapana. Ras kerina bisnis tading kena ipudi. Singgo sikap. Engkai sebab ajar-ajar enda ngidah tuhu-tuhu kini rajaan di bata ibas diri Yesus jine si dilo ia. Kala enda mis ikut lanai atena kebenen kaipe ula sempat benai kini rajaan enda. Maka iikutkan kala enda ia salih kena dalin kegeluhan, salih kena dalin perukurenna. Enda mertina jera tobat salih. Enda mepe ertina te kempak Injil. Tridah kapi genduari kini rajan di bata. Nggong geluh ibas diri kalak singgeluh iseklewet Yesus.
Kalau krina idilo jadi si njala manusia artinya kai nengkap manusia labo gelahna ipakai guna keuntungan bana tapi nengkap manusia gelah maba ia krina kubas kegeluhan. Maka tanggung jawab ajar-ajar eda labo nengkapi, labo mengeksploitasi, tapi nampati, numpaki, negu-negu, ngkema-kemai, mpegegehi kala gelah ban si lalap ngeluk. Nampati kala gelah ban si datna dalan kegeluhan. Cina enda petugas ta selaku anggota gereja. Makamari si ukur-ukuri gelah sedar kita. Ibas jakin kita genduari enda meritakan kini rajan di bata. Maka turi-turi nenam beram-beran nampati kita guna ngangkai salumuhuli. Lit sada terjadi perampokan bas bank di negara luar negeri ya bagaimana. Persurak perampok enda menkrina kala silit ibas bank enda begini. Ular berak. Sini krina. Sen enda krina sekerajangan negara. Geluh kena sekerajangan kena. Ilmu kerempat krina kundul krina sindai medem di gempang. Enda nina dikatakan gelarna mind changing concept. Ngubah cara rukur. Bas tupung sindai litka sada nasabah bang enda si seksi kalakna iguting na atena perampok enda tapi irayu-rayuna merawa ka perampok dai kam ula kam bagena turang kami enda perampok kami labu pemerkosa maka tak enda katakan jadilah profesional. Fokus ia kempak pendahin. Kencadu ngerampok bandai, reh dina skala si ngerampok ena. Oh bang, mari si kira sekai hasil rampokan tak enda. Perampok si metua enda dina lang, motu. Sen sini rampok kita enda melala. Lah sempat kita kira-kira saja. Siti mai saja pagi berita pasti pias medsos pasti lihat berita karena beligan sen sini rampok kita. Enda gelarna nina pengalaman. Pas paksa si ibas bang sini rampok na enda nina manajer bang enda man kepala cabang teleponina. Gelarna miskam ngelapor ke polisi. Tapi nina kepala cabang bagenda. Timai lebih pak. Si buat lebih manbanta. Rebelah dua kita. Kari beliganna jumlah na kari silaporkan enda kari sikatakan sen sini rampok. Enda artinya kai bas kegeluhan enda ngikutkan arus. Ngubah situasi si mesra jadi keuntungan pribadi. Maka nina kepala cabang nakaman manajer dai, tuh sikap kelpak adilit min tiap bulan perampokan ni. Enda artinya menaikkan kebosanan. Kesenangan pribadi perlu asangkan pendahindu. Pepagina, ngurah lit berita bas TV, bas medsos, ngatakan sa maka 100 miliar irampuk bas bank lebih. Megi berita enda, ibeli gay perampok enda, sen sini rampok na, murawa kelia. Nina bagenda, kita ngenda si mesrana siakap latih-latihna, si rampok 20 miliar, kepaikan kalak-kalak pegawai bank enda lali usaha nape datno 80 miliar.
turang rasenina kekelengan. Dama inganta meritakan jeralah. Teklah kam nang dan Injil. Rasul Paulus barsogen si peduakan ningetkan perpulungan i Korintus gunandalinkan kejeran si tuhu jera labo si ya ngelebih-ngelebihi lang. Makai berkenaman kita sada cikepen. Mekap nina gelahna sedar kita genduari paksana nggoseh paksana genduari mantep-tep kalak guna tuhu-tuhu encikep kai si tuhu-tuhu mereken kegeluhan. Paksana lanai melala nina. Lanai alik kesempatan guna cubakan sida lang. Sadangan sasi perlu icikep paksana enggo gendek. Jadi ulanai macam-macam. Si penting mekap sini gelari integritas diri. Kini jeranta. Einder gegeh guna mindaukan perkuah ate di bata. Bagi sini enggoi katakan ibas ogen si pemena karena kejeran kalak-kalak Niniwe perbahan berita sini peseh Junus. Maka kita Bapa nane turang rasanina apa yang doba sekali Katolik tetap Katolik. Perbahan kita lalap dan pangan si mereken kegeluhan ibas lakon ekaristi si badia. Pace ebere. Di bata si mada kuasa masu kam krina, Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin. Oh